nkunda gutanga ubuhamya bufite gihamya. Hari igihe wicarana n'umuntu ari mu gicuku kandi weho nubibone ukajya ubona byibushye ameze neza. Reka mbabwire, mu gicuku data guhonderamo akakuzuza umunezero ariko kudihira mu gicu. Kayo kavuga ngo mama Rudom wagiye kuri regime kandi ari kawunga na dodo urarira. Kawunga na dodo wayigira kuri regime uzi kuburara ukabyibura ngo ntibishoboka. Birashoboka mu gicuku ikaguhesekuriramo aho ngaho. Nyiri kuduhamagara arabizi ko bihari byo dukeneye biri kuri, arabisumba. Kuko abisumba rero arabigonda kandi ntago abigondera rimwe. Arabizi ko abigondera rimwe wahitucaho, wahitunyerera tukaguheba ukatuyoba kuri za mvugo z'umubumbe. Kuyoba uzi icyari cyose. Ntago abigondera rimwe. Kuva nakizwa ntago nigeze mbona uwabigonda. Iyo yagonze y'inzu uraza ukabyina hano tukagira ngo wayiguze kandi ari amezi 2 yishyuye. Ejo menerivare y'abana igateramo ukongera ugapfukama ukamuhamagara akongera. Ntago ndabona uwo yagondeye y'inzu ngamugondere kawunga amugondere igitenge. Agonda kimwe ariko ikishimisha ni areba icyo ukeneye akaba ari cyagonda. Hari igihe uyisenga ukagira ngo barayitemye muri jenoside cyangwa barayirashe cyangwa yabaciyeho gato ikabikwiho. Kuzani ubuhanuzi buvuga ngo nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Ibitwica birahari. Badutega uko bwije, bagatega indege, bagatega imodoka, bakohereza amahembe, ariko nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Bona ari kugenda anyura kuri buri muntu wese. Haleluya. Akamubwira ngo nzanye igipfuko kiruta igikomere wakomeretse. Uzi kukomereka n'umugabo mwashakanye ntabimenye. Uzi kukomereka abavukanyi bawe ntibabimenye. Imenya aho abavukanyi bawe batarebye. Izanye icomoro kiruta igikomere wakomeretse. Ndashimira Imana ifata ubuzima bwacu ikabuhisha Satani. Burya impamvu batuvuga uko bashaka bagatungurwa nuko tubaye uko badashaka nuko icyo tuzabaca Imana yagishe Satani n'abanzi bacu. Imana yaragiye